gahunda si uguseka se nituzanye nta yindi No. Come on. Are you feeling? I hold him up. Singe gupfa ngaho ndebera My baby's so romantic, numva no kuhari. Aujourd'hui aussi c'est le monde part en couille. J'ai du mal à y voir. Là, le truc. Ya kwa muganga barebe kugifite ubwoko. How old are you? I'm just Enya, you know say by me looking at you don't cross 30. You don't tell her the truth. I swear to God, if you tell her the truth, now you go pay for this drink. You lose the relationship. Just tell her 26, 27. But make it no past 27. Come on, yeah. Child of God, tell her the truth. Man we go love you, go still love you. Age is just a number, So tell her the truth. No be for number way long go tell her the truth. Child of God, tell her the truth. Don't try, I'm not telling the truth. Don't listen to her. Tell her the truth, child of God. I say tell her. I'm 22 years old. 22? Yes. And you look so big. Yes, like we're big in our family. My mom is actually big. We took it from my mom. Wow. Yes, we are big. All my siblings are big. Doing? How are you? Don't worry, sit down. What are you doing here now? I'm having dinner with my fiancée. Wow. Auntie me. Auntie me. You're the wrong person. This is my elder sister. Jesus Christ. Wait, I'm confused. Are you saying that you are a younger brother? You don't know. Younger brother, okay. 2 days before me. Wait, 2 people follow her before you. And you'll be 22. David, if you be the father of life, now you say we don't see the mother of life. How old are you? Sir, just for the benefit of doubt. 2 years more, I'll clock my 50. Oh, you say you 22. I can actually explain. Why they say Lagos girls, once they reach 22, they go stop to the age. They grow front and back sometimes. Lord of Jesus. No, I'm your baby. Now you be my baby, I be be your baby. I'm your child. Eka Roma. Eka so. Eka Le. 2 people will follow you, senior my elbow. Hey! What have I done? Now I know why Jesus wept. God have mercy upon us. Pas de problème, si tu peux parler, mais tu peux causer la conversation avec moi, pas de... Je suis fier de ça. None se nimbuzi igifaransa buri muntu ashaka kuvuga ngo ndakwiyamye igifaransa aravuga ati pardon mais tout ça. Babu pardon mais tu sais pas. Ubwo ushaka kubwira umuntu ngo cura urupapuro mu ikayi ambwira ngo iki Uzaza kuvuga cura urupapuro mu ikayi bavuga ngo nase wakoresha détruire non détruire papier dans votre cahier comme ça Yo, what's up? Komera Nezereza ndi wane ndi kumwe nande na Maître Nzovu ndashaka usubiza ikibazo cyanjye nusubiza neza ikibazo cyanjye sibyo oya humura ni ikibazo cyo nshaka icyo dupfa cyo ni ikibazo nusubiza neza ikibazo sibyo laptop urazizi
Machine. Laptop. Laptop. No. Laptop. 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 Jesus is Lord. Laptop. What? Laptop. Nachozo ni machine nyine. Bongo, that's crazy. Like silence. Like silence. No. Bongo, that's crazy. Like silence. ibiri kuzenguruka rero ku mbuga nkoranyambaga kuri Twitter baba bandika abandi bakandika ibyo bashaka ntiwamenya niba ari ukuri cyangwa babeshye. Uyu witwa Godfather yaje arandika ati turasaba ko yamburwa ubushumba akomeza umwuga wo gupfubura. Niba uri kureba iyi foto neza urabona ko amashati arasa, ariko muri comment nabonye benshi bari kwemeza ko uyu mugabo atari we ahubwo bahuje amashati. Ubwo nawe ufite ukuri kubireba. Uyaje aramusubiza ati ntabwo muzi ariko yamaze, utabikora namutera ibuye. Aho umugabo aguye unateraho utwatsi bavandi. Witwa ese bitwaye iki kuri Twitter we yaje itavuga ati ariko mureke mbabaza, iyo umuntu avuze ngo yamburwa inshingano yari afite ubushaka kuvuga iki? Uyu mupasiteri yakoze icyaha David atakoze, yakoze icyo Salomo atakeze. Ahanga yarashe imbogo atagize gute atakeze. Gusa yashakaga kubaza ngo ese yakoze icyo Salomo atakoze? Biriya niwe wabiremye, none se ntabwo ufite umubiri ushukwa? Wowe urinde wihandagaza umutera intosho? Icyo nzi cyo bikomeje kugorana. Mu bukwe sasa aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Le monde part en couille. Le monde part en couille. Regarde ces trucs. aha kandi wasanga ari mu Rwanda. Jesus! Ego komana yanjye singe gupfa. Mwenza mukavuga ngo dusohoke ngo tutuka abana ngo baje kuri TikTok batera utubuno hejuru amabera baca ku matwa garuka. Twe banyina turi bande? Kankubaza. Sa tekereza wicaye ntabwo wari ubizi. Wafungura telefone yawe ukabona mama wawe avuga ukuntu yicuruzaga. Twese tukaba tuzi mama wa Samu na Samu turabahuza. Waje uca mu mujyi bakavuga ngo uyu ni umuhungu wa mugore bavuga ko yicuruzaga. Wowe uzi kibaye hari igitabo bamuri cyanditse kera kitwaga ngo icyaha kuri bo kimwaro kuri gye. Muri no minsi ibintu bimeze nabi. Nyarugenge abagore ko barakaye. Uri kumeragura hari ifiriti. Kutari uri gutekereza ko ari umugore uri kwikugurira. Ngiye ntanga amafaranga mba natoraguye. Muranyumva neza? Naguhamagaye hano kugira ngo ukore akazi kananiye abandi. Kuko nabonye ibishoboye. None muranyifusha biki? Ndavuze ngo vaye hano. Urira hano ibyo urira hano se vuba. Uri kuryanga urasara uri warazi ko Wamva wino hano. Njye wamva. Vaye hano. Are. Vaye hano ukora akazi. Vaye hano. Nyenda kubwiye ngo vaye hano. Vaye hano. Ngwiki. Njya vuba. Ndavuze ngo njya vuba. Mudamu. Oya kuramo ibyo ukuramo. Ikubira ngo ifi kutigeze umamagara ko ndo mudamu. Kuramo vuba. Gira vuba. Are, raho gira. Ndavuze ngo njya vuba. Njya bikomvuze. Wandiye vuba ntarashyura umutwe. Subhana wa ta'ala shitani se
ubuse niki wabwira Imana sa Mana ntuzantererane izingo none se kada wowe ngo ubwa mbere byagenze gute? Okay, ubwa mbere nje ntago byangendekeye neza pe. Njya kugura agakingirizo. Naimwe no mwana w'insazi ndavuga ni ninja wapi kabisa reka nje kukagura. Yanyiba no mu rugo kabisa. Namanutse njya kuri butike ahantu bita kwa Mama Tami. Ndavuga ni Mama Tami magakingirizo kitwa muzoge kitwa Prestige. Akamaga kate senyene amatipe ariko n'ubundi byose ni kimwe ntimumaga agakingirizo kitwa Prestige umutwa 500 arumva arambwira ati ntagahari ntise basi turaboneka vuba kuko urumva butike kuva kuri butike ujya kuyinona byo nishaza kandi nanone ntago ugomba kwiraburiza cyane Mama Tami ni ubunyumva nyine kuko ari n'umujyanama w'ubuzima mu kagari kacu arambwira ati nituza ndakubwira muhungu wanjye subira mu rugo ako kanya mama niba aragiye kugura isukari nimba ari umunyu Mama Tami kwaguhubuka ko arambwira ati umva ubwira umuhungu wawe ko dukingirizo twageze Oh, no, 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 no. He tried it. Muri no minsi ibintu bimeze nabi. Aujourd'hui aussi c'est un autre chose. Le monde part en couille. Ibintu by'urugoma byateye mwimwe ubundi wari abantu leta ntago bibazi gukibeta bifunga ubujura ko bwafashe indi ntera we bita kurimo gufungura ipine ryanjye wikikanira ibyo mubwira byumvishije bose mwe nagwishe ipine mukanya hoya ninyo ko ntago ari twebwe narinje kuryiba aho ndi muntu uri kugura indi pine sinanje kwiba ipine nyine ndimo gurishaho nayo ndi mwibe tugarurira hangana none ko kazi ukora oya nuko byari ko byabaye nagari kazi ukora akwaje gupfira hano wapi nise mutaje gupfira hano umva we ngaho genda gitogera ko manje kugera gicucu genda bikora byanze bajye muba abantu ari kuri garura mukanya ndakubwiye ngo genda kuma amafaranga gusa gahabwa ivu nabatwe genda wambwa we reka nkwibwireho gato rero n'abarashe imbogo mu buryo bw'imyandikire izi mbogo ngiye kuzihera kuri kantona ukora muri ferwafu yagiye kuri stati y'amazi arandika ati isaha ku yindi umuntu tagutungura kabisa none se kantona aho washatse kutubwira ngo iki isaha ku yindi umuntu tagutungura oya umuntu washatse kwandika ngo isaha ku yindi umuntu yagutungura kabisa kantona warayirashe imbogo ikurikiyeho ni imbogo y'umuhanzikazi witwa Aline Gahongayire muramuzi yanditse ati good evening ndashima Yesu iminsi wangenze neza Kinyarwanda ko gikomeje kugora benshi iyo wandika neza bitarimo amakosa bari kwandika ngo ndashima Yesu umunsi wagenze neza cyangwa ndashima Yesu iminsi yagenze neza ariko abashatse kwandika ngo umunsi wagenze neza uriyandikira uti iminsi wangenza uziko wanditse wangenza nagone nabibonye wangenza neza Jesus is Lord. ari warayirashe
ariko si minzani muzana kuri Miss Jolly muzayireka ryari ni meme ko yifotoje agafoto keza muza kongera mwerekana ifoto igifoto ya kera yarakotsinze ngo nta Imana itagukura koko se mama mushaka kugaragaza iki ibyo bintu ntago bikureba aha wakumirwa aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer faire de ces trucs. Oui. Jésus. God have mercy upon us. Say they're wise. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. ubu muri no minsi ufite iki kwa mundu we umva mvita umwaku nimba ari nje uteraga umwaku Subhana wa ta'ala shitani se nimba Imana yarandemanye iki umva na Sorobo yaranyanze wasanga barakubwiriye shaba gutabitsa ahantu cyangwa se bafashe ikariso yawe barayizirika ariko abantu nabo bararenganya ngo bakundaga gutabika barandabika senga komeza ngagenda nehebye babikorana nuko mwako gose guri kuva he umva rero nkubwirewe harya racari isugi Ushobora kumbaza ibyo bintu njyewe nari nabikora kuva navuka koko se yarafunze njyewe urisira neza njyewe kama nabukubaganaga njyewe nza yino ko niyo nkurebaga ku masomo naga ntari kukwizera sinjobora no kwerekana n'ikariso yanje reka sa niyo bakurira igiti wabanza ukayikuramo kugira ngo batayibona wowe uri uyu mwana wakora iki afite papa we ufite impanga byamucanze nawe byagucanga Yesu Kristo namba muda wote rafiki yangu hata utumi namba nasumbuliwa bana. Sasa una SMS ndo nini mzee? Unakontaje? Sina sempa kuandika. Basi, poa. Taja 0. Oa. Vipi rafiki yangu? Ndio unasema kuandikia? 7 1 Oa. Kitu changu kinakuwa ngoja naandika namba hapa. Hizo daftari bwana, wewe unyoa hapa. Ni 14 75 Sugi 75 78 si ndio? 78 si ndio? Ngoja 82 ya mwisho 82 sawa. Aya ngoja 07 Halo